wakati mwingine mwema ambao Mungu ametusaidia kukutana hapa tena kwa ajili ya neno lake, na huwa tunapohubiri hatuhubiri ili pengine watu wafurahie, kati wasindwila mbumu na sivinya pyo kimwe nila moyo wako itakutabania uo watabania uo withia wayete yakau na ethia no endo tabanio tena kaundu ka tabanio uo kengando ungamo uo me kila mundo ungame ungama mare 10 ya mwanza na kwota witu ka bilionea waundu ka 30 wa imondo, lakini wamea tabaulo anasama kwa nomo bakatu isile kauni munene kubikiolo sumbi wangai wa matobyo uwe ni mwambi ya kau amwanundu wa ukuanda imoni nyingi no tumanu okila jawa tabanya medha onaoza Biblia yake ona manze de abe unduika kabaka umana kazie koti thiuthe akwithio muno yani withe no we kwato kindu yani akabo akasio medho asumaku mabua make koyo yani withe wengo yake no yani wanundu aekie nae na hose nae ayukondu twambio tabanya tutabana cia twisikana unikau na wo no mubaka tutabani mwe ya Yesu. Amen. No mbaka tumutabanie ngayula wikala tene na tene na muthenyau nienda umanisha yoloa kulea kualiuka vio mwisho wa kulea kualiuka vio. Amen. Imanyisha yoloa mwisho wa kulea kualiuka pio nundu kualiuka pio ni unyuvi waku na kualiuka kuota manyusu no iwe onati satani kwa umwisho wa kulea kualiuka vio ni wangu endo manisha. Amen. Kato somendeto ya mwiyai no kumianisha onaki hiki kautethia Mathayo kilungu che 12 kwambia musoa 43 kubika wa 45 Ngai waitu na mwenye waitu we munene hata we mutheu muno we mwikiku na we Ngai waguo mwiyai nitombana kwishila mbumba neoni siki bathukanio amwe ni mooka kwithukisia ndeto yaku mombene ta family angi mombene ta nyanya angi mwiyai mesa valini angi mema ukomoni angi mema sivitali angi meo mayela meki bathukanio vaau kamba angi mwiyai mena maumishe na maukite mai indi ni manyubo pamwe na mawisilo kwithukisia ndeto yaku peala mwiye makwata mwana kwisila YouTube peala makwata mwana kwisila Facebook peala makwata mwana kwisila TV ni nala makwata mwana kumba na baka nisani ni ukulianga yula musiono la mwikiku ndeto yaku ikanene na ngosito twikutaiana twikuthaitha uneneni waku na withianu ni waku
we musumbi wa sumbi, we ngai waitu na we mwenye waitu. Nitwakwinyivisya na nitwaunenevya na twautaya nena naitu nitukwetele sietwa ni ya Yesu Kristo. Asani twaboyana kutunga muvea. Amen. Dumukunangie mweya Yesu kobia thiandu kwatene nasya kana twinenania yulu wa uvo wa mwisho kana mbanga kana wasio kana asara ya kulea kwitikila kualiuka pyu. Utangio tiwa lasma kanithe yange witikili tiwa lasma. In fact kisomo ki lasma munango kuthono ko utangio, lakini utangio ni wa dhamana kuthonoka kisomo na kuthonoka mbesa na kuthonoka mawia hala tuthukuma nundu utangio we affect thayu waku wiva ayu luanthi na itina wa wakwa utangio no ukethwa na effect. Utangio winotonyi wakwaliula mundu ukamumya wanangikoni, ukamumya shobeni sya thayuhu, ukamumya binyani wa kibindu, ukamumya makanywani mandu makanywa mai, na ukanenga mundu sukwaila na kubonoka thayu nihu netina wa uthayu thayu utathela nundu betelo amukulisha mwiya Yesu amukulia mwiya asara ila yonthe tilikite tuikwatia ila tuosio tangio vesindu twaisye woso tangio ni wasya nyanya, woso tangio ni wasya makontrakt, ukasya mabiashara ukethia pesindu syaku itaendea undu kwenda siendea biandu maukola ake tumini chotangiwa ukethia watangiwa na baye mundu na nenea makaukola ukaumwe siamani ukaangi onaima lunga we makalungu ya mishi kwanza takukwa akamba kula kwa sumbikiwe ni uoi ukona father in law au ngamaka asya mushi wako uthaidhi ya kanisa muna andienda otumani usu na kelele usu wa utangio tangio ndienda kikoba kwa na ndienda muvulani wa ndini disika na watho kamisi nukethia mutumia muoi haungamite mbilunia tonduwe mwene musi ukebwa musi wakwa bakwakwa wewe nenu manyaba yengai bakwakwa undu ukethie na ngai amanyotangio nicho isi cha mwene na ndaungananu bakwakwa tuthaithi ya kanisa muna na baaba yubu la nwandini tumakanisa tutwenu twametikia ndio twenda ba na ndukewa mundu mukiwa ngai akwita kanisa nomo wametikia ikua kwithia pastor au suite masatani na beba muthuku beba wakimena na kibuthia kwisaita kanisa nomo wametikia. In other words, wita wametikia kwanana nake ndui plani ni ya ngai, lakini vatonye ko kethi osumu kwasi ote plani ni ya ngai ukethi we plani ni ya ngai no kethi ola wenyu monga na isite nesa ukethi katika structure sietu ni ndwivo watangiwa pengalama nyingi mwini umai ni asya miaka ya tene aingi mute asya aisha nindalite thoa waku mwana Yesu nindalite thoa waku mwana Yesu nindalite thoa waku mwana Yesu
nindalite thoa wakumwona Yesu indi ndikasyoka na itina ingi. Aise uthoa nutalite na Yesu muthenya umwe akinena asya utanambia project, asya utanambia mwako ambao utalangalama wambe umanakana wiredi. Ambao utalangarama asya nundu waka nota minite uithelewa andu mokoka makwithia mwako si ukwamilite bandu mayasya munduni mutumanu. Yesu aisye thina wa kwambililia project utatalite ngarama na wo waile omanya tondu utangi iyo ultimate goal ya wini thayu tathela waile omanya paiki ndu kiu kitawa baithio wa sua kuthonoko utangi iyo niwo ukitawa muno mbepyu na niwo wingala manene na niwo utuma andu mamenwa muno pyu no katumwe andu malungwa misi na yu Yesu mwana wa Ngai ila waiba akitembea muini muthenya umwe ena manyiwa make. Luka aibo na Mathayo aibo na Yesu ambia kuelesha iulua ulondu daimoni kana binya wake bindu utedha cia wia ambia kumaelesha na baibo ngwenda withi otete matunesa Yesu mwene na Yesu amea ila beba mubuku walunjwa munduni ila beba mubuku wabetangwa taonina ila beba mubuku walunjwa mushini muna ila beba wawoi wakilwa pinya ni mundu fulani ila beba wakwausha ila majini na masatani makilwa pinya na mabetangwa la mushima bandiwe na mabetangwa ila soko mabandiwe na mabetangwa ula kanisani mabandiwe na beba mubuku wabetangwa ila namuni wabandiwe. Yesu asya indaimoni shabetangwa shenda kwikala weuni kundukute kiwu kundukute mandi kundukumu na shenda autu waku imanda bandu baikala undu daimoni no mubaka idwe ina bandu ilie na yedwe tena bandu specific. Yesu akimanyisha this was a very deep revelation, this was a very deep inside into the things of the spirit. This was Jesus himself. This one is not a reported speech. This is Jesus addressing, talking to his disciples, telling the apostles the outcome of what happens once the demons leave somebody, once the demons are casted out of a certain family, once the demons are casted out of a certain building, out of a certain city, out of a certain family. When demons are casted out, what happens thereafter? Amen. Daimoni shabetangwa pandu niyo sienda ikadhiwe uni ikatuwe kwa amen ikatuwe weune Yesu hasu na wisi no ona likalika maundu ni mabeba ngwigwa ngwona tanina amanya ngwithia no yonda nesa umana hallelujah. Yani ndu isa ku exhaust knowledge ya maundu mabeba, yani ukethia niwe ultimate knowledge kana niwe evidence yo money na makawani tukitite na tuko kitia misi na tuko kitia Mathayo mandu
maundu maingi mona maiki kamishini na mathayu ni mandu namba nene yamo, yani mo abnormal conditions, abnormal shindu itakueleka ukatia mwana waku anailie baya yulu kilasini, all of a sudden akathea pa unatie kamwili tukaku keki kio na winyivyo kuishoka kuicha ukwithia kabuga akathenge ukwithia kaita vicha unatie mushe waku atenda kuiwa mundu mume otua na siabandu shakoni yake amino manya mundu ma muthembosa mutaba shopeli omu yanketa out of my life na withi ango yaku iwiwa amu nundu wa mushe ula wanewe ningai, lakini mwende aituania aivitu kalandu walunga sia mutumi omwe mana nena na sha nakana ka mwana inya no maba masaku wisi masaku igwo woyu thukuma muno kuthonoka kitui muthenyolonge inakuye kitui atiali ya sifa cia maundu matene na Biblia asisha maundu matene ni mabitu matuikite meu kitui atiali ya sifa cia tene, lakini masaku muowa niliola muowa na ona kulowo yuma kitui yuko atiali na alama manufacture, lakini kwithia kwe market mwana usuma inena ni akana ka mwana inya akea kamwana nyingona yukite muno akea ni utwabala inatwa yango waku yoko na wili baya kibila ni utatembea pui bongo utwabala ina mutwaye ai ai nosuko mundu wiki mwana inyu na yeye tabia kana kama mwana inyonge yake bala inatwa yango uya waku uko na ikibila ni utatembea atena kuhukumwe boy bongo ukwikia ni utwaba pauni ba pauni woine na withia iwaba amazaku ba kwenyu tiwa kitui yani no jasiri ukethia enenate ukea na nde ukea uyo tulangite nde ujali mwikiondu mwika wei waendie na hakamu weze muringa mazi anyeni na endia anoka haleluya, lakini vya mtu alikie Yesu ni natukula tualikie tuikauma na tuika akamu na tukamubwa tungemeku yani uisi shokoli yani andu mabikie ukethia no celebrate utula mwana mwenyuko no celebrate mwana mwenyuko asie kuoko nundu wa muthanga no manyo muthanga ono uti wa guonthe ona kumwene no ukautia na vai mundu ona ukata bangumyu ya muthanga ekiba mufuko asikula niendete kaniria guo heka no mai wa inyakwa ethi kwa waishe akwa ekiwe kalubu bau sabali la wendete ya bazadi yenyu kaseku kaishe keta wakatuta wa mwete kaseku kaishe keuthikwa ekiwe kalubu bau chalo kila wendete ikiaza adi ukunda hawisha anumamba akatuta mweze kila kimuthina cia ila muona mwekio mawenu kalubu bo mukwazi anithe wenyu aithe menyu mamwikie mwakie kithembe ocho levi ijo kutumiwona ona ciana cienyu mokethia kana ke high school no kalevi ukethia mundu ona andikitwe ukethia very few alama bono kano alangi onthe makwatu ukethia kila mushi literally kila mushi wakwa mutumios ibethia wakio nundu wo levi na yu mutumio celebrate kumina mwana inya kutumia daimon na Yesu asha beba mubuku wabetangwa pandu kana munduni kana kinduni hundu beba mubuku no utumwe ukakwata biashara
ukethia biashara ya mundu nditambia ikwetwe ni beba mubuku. Beba mubuku no utumwe ukakwata skulu ukethia skulu isu ndisomeka. Beba mubuku ni utumwa maleluni nundu sindu ila sionthe wiwe aichitwa black spots sithi awa ithembeo shakuwa ya andu na yunundu andu imesu decorate kindu iketa wa black spot ukewa ai omungali yabalukaba baya ukiwa baubethe wa black spot nandu mekwia niwa kiki i black spot yesu ile odwike wa white spot neke no kethia ona lelu ono kethia tene ngali shabaluko betu kabe sharp bend na lelu swima imani muthuku ona weki wala miwanyoka ona ngali ya baluka buke wa paubethe on black spot undu benda imoni shayiwe pau sha position iwe pau uya washo ni kuosanda kame ni udhemba ikuwa andu na sio andu be ala mafaidika nundu wanda kame isu. Beba mubuku ni upandwa biashara ni ya mundu ukethia ni wo weta ema customer ukethia ni wo kusasha ma customer ni wo weta ba masako ini mwisi nesa pe mama to athaitha nake otu ngai ko mutabani la ngai ko tabani tondu igwa pe mama to athaitha nake na ina nduka yake na baithio oba sokoni wa masako na muthenomwe etwa na nana hewa wethia ona biashara yake te uthocia nesa amabunga sabali atwa kwa mundu mwe na wenda imwe ila maendie mabika kwa mundu mwe anewe mithe anewe mitiewa shindu ila ngunenga ikautethia biashara yaku ni kukila lakini ewa indi ni ukanio kindu kimwe na ukwatithia miti ya kwa ndukata te okinya kanisani kwa Pastor Lazarus uzi mundu mwe mana imwe tu yaza twazi hata we Yesu ime uketheiwa mwithi yakwatia oziwe chathe katiwa na mwiya withi okuona taguo nosiene chatheka newie na noa na nosane chatheka na tiala na mwiyai ila biasala womie aona kamande otethio kwa satani ewa ndukakinye kanisani utabana si Pastor Lazarus nduka idukisia radio ni aitabania nduka watch TV aitabania na ewa ona mwithi itabania bandu crusade enda ndukaongame ewa mutheno kakinya bandu kutabania sindu ila na unenga ikanangika piu mithe Yesu ikathela binya ndikauteria aki serious na mama zuma kanisa ni asubie mithe na hata mundu mwe obata oni amasako athi wa makanisa including amometa wa mabeba hewa wiba peundu mithea yakuika pastor sunde binya wananga mete yawe ndebinya wanga yani you can imagine we pastor akiba amasako town haki mundu mwe ati akwasha nduingwa binya wangai yani mundu no ethi otumia mithea ena ndaimoni ukuite na kuwa ndaimoni shaku kanisani usu paikindu kina maasi haki na athi wa makanisa ni ate undu amwe manene na wa athi usu athi ku nundu kuying waku kuyibinya wangai yani pastors tuisauzi okamboya paito ai pastor mbed yani mundu mwe akuya mundu ekana nandu ekana notabania wake ndeto nutabana zikini ndebinya wangai na kila tukiati ndeto yangai tukiau binya wangai akabisa mama osho akauka kiuma na weathi hathi kuloko subia mithea hathi akasubi ititi hathi akasubi thangwala kwa pepa mubuku nutumiawa mundu utena pepa wangai ethi wa candidate ya uthukuma na pepa mubuku kani nene nai muthukumi wangai utena pepa wangai nda survive nandu mekalanda imoni
na batokilite etikiwa mauta mangai matonyo thingi ya mishingi ya uimu nikanatu thashe mishi yaitu nikanatu thashe town nikanatu minane ashindisi kuitwa black spot nikanatu thashe maskulu nikanatu thashe macollege mutheno mwana etwe sibitali Obama sako Machakos County sibitali. In fact, I can tell you for free. Kanone mwaka usiwa iweba. Hei binda serikali ya nusu mkate ya Kibaki na Raila. Hii binda sio ya level 4. Bama sako. Na wethi ya pembaka ya alikota utembea nga mbakesu ya tembea ya alika theater. Theater ya matanti. Iba kusazi anasiani ona isi yawa kana ulokusia na ibinde mwe makwa matiani na iwisi mortality ya mundu wathi usia issue treat wa very serious nondo uti mundu muo au kite kuongeleka na bakwa na mutheno mwe minister andi kabalua abatwika no maukie ni kana hospitali yele si what is kiende na nithu mwite ni kanisa nesiwai inda kitalimwe siambia pasha tuikwani ni nene tutatonya na makuli ya chao ambele shamambia mukwili ola siana siukwa isi ndistambi na wethi ya kilimedhi wani wonolondo anu medhi ya mesi ibakadude ya vitu ukwede imwesi ibe ukwakana kanaba kuinkibeti josia ona mwalilinga in one way or the other mukeso deo na deoka amambisia ana meatwale odhibwe dieta atoi aina kiangu asio likaku imeaka ya ona kuye county government ne kianga mbut na twalika mambia mesa ni na meatukwata na imoko tumedhiukite na twaboya na nandi green na asya paike the wakindu cha muthembo swingi na numani hapepa wakiku anasyo kaingi na asya tondu yoba ngai kala thai. In fact mutheno su twaboya sainya niyo minister wauka auka na anene ma health kuma Embu ni kana hospitali uelesye ube andu masi awea show cause why you can't be sacked anasha inakanzo kuka kwa kuma mwaka. So I think that it should have been 2010 kobikoju onamwe maima minister ono yu maikio tuikana siaso yu atheli yani twakanzo ye hospitali ya tindie yetele yani mayati isya na mayauka ninye na mute isya na bingienze ya pilundo mukobuta andu wea kitumini chaka wanda imoni matawisi kindu matesikila kiende muko mana masya na andu waingi imaite mawea nundu wa demonic attacks na muno alaki imangai ni mopse ubia wanzengwe makaililwa kindu ukona mwana asabu utwawe kana mwetu yasa na kaika ulwa beba anuishi tuyukita makauma beba no mubaka akiliswa mwithe mwisu paimu the no nomwe tuitikile itwe kukita kau physical kau situ ni kanatu kwati okilio si ukiti wa bebane kedi wa munomwe no tu ukitie dukedi wa munomwe no tu ukitie tandiyo nanzoka ndiyo iyo nanzoka kuya muingita wa nyamu ndiyo kana kilui chona nzoka kana nyamu kiuka umia kumikinya bunzikia au ka akwata kamutwe kana bakwela mwithe na yukila na nzoka kuya yulupyu nundu nzoka ndi uluka andisi maisha make 7 kwa una ndiyo nundu ni familia na kawaki 7 itwa nzoka kuyulu na matembetu atonyosisha akona evia inanza adi bandu alekelia nzoka bau nzoka ibaluka ya tembuka ndiyo adhe yakaya kwa itwaka wayo kisebeni na itutalunga lumangai Paulo akinena na kanisa oe beso ameye nundu kukila nyabina kwitu tikwa mwina ndakame kilungu cha dhanda tu cha Efeso hindi
kila na shabinya na mosumbi na mokumu na ngudusha mabeba mabuku yulu ulimwengu ni wabeba yupau ni bosindi witu wikala tuirusi twa kukita physically turusi twa kukita spiritually onoka yele siata physically you will not be understood, but if you go to the spiritual realm and the correct things, yeyote anayeshinda vita kwa ulimwengu wa rohoni katika ulimwengu halisi anashinda, na yeyote anayepoteza vita kwa ulimwengu wa rohoni kwa ulimwengu halisi anapoteza. Yani mundulo kila siapinya mboyani maisha ni makawaida no kila siapinya na ke mundula wema wani mboya no kila wepinya mboyani maisha ni makawaida wanedio sindi wonekawi wake ni uenda andu mokitanangi kwa Yesu asha bebosu amina obetangwa bandu waiwi kalakuya ukekala kundukumu netina webinda fulani Yesu asha kila beba mubuku wabe topandu nusioka ukasishe kana ila nyumba yawo iyo bo na kana ina mwanya usuti betelo kunena usuti Mathayo ni Yesu Kristo ayelesha anakwa ninene ayulua mwisho wa kulea kwa liukata piu kana bebosu nusioka ukaumakuya weuni nokoko kaisha kana bala walungilwe ula wayutuo wagwo ula waimusi wagwo ila nyumba yekala lelo ni bala bebosu ekala ila soko ya sumbikitwe ni bebosu ula musi wekailitwe ni beba wocha ula bemusi wekailitwe beba mubuku wa mowa bebosu wa mowa wabetangwa nusioka ukekusisha kana bena nafasi ni ukausisha bala waumiwe Yesu Kristo ea kanisa kana beba mubuku wonde bai beba mubuku ukila webinya permanent uamino glundu tuyanewe mwanya wakuwa beba mubuku haleluya bai procedure akibeba yakuwa beba mubuku hedhi abe pundu nisi mwai na hedhi abe mundu utemu bea na hedhi abe chumbe chombiwe ningayithi wasua mbai yongosete kwambulwa itawa mukamba mukamba ndalilikana usio alilikana udhuku iwoka onangaini ukethi ya mundu tiu wa mkwata kuoko wa mukilia kiku na yumu the nomwe haikwatwa no kabata kangi no kwithi andu ibo ukiwa kwanza bazozo na ndateri ni mukolie lakini mundu swa katala miaka wa mubono kanya na ikuo utumitwe ninga lakini nundu beka indo kake okanini no kuwa kutwikithia useless no kadha ukawi pastor ukambani ni ukwendi depression ina stress we pastor ukambani unyama kudhono kambaisi onde aicho kutunuona atabania alama tabana sio kamba nuketha kanisa no with the win and the anathimwe kwa mwaka uketha kanisa chuno likandu the anathimwe mundu suka mumio kambani ukamutwa abandu bangi omonete miaka 5 ethi wa kanisa win and be wangili 5 nondo thinola munene wa mukamba amina na ubonoka akola kanisa bala wabonokea na aithi ukewa ndaimoni shama likokuwa mundu asia wendo sio kama kanisa ma meta mainstream etina abonoka kanokuwa mundu asia kanisa usundi kuwambika nesa aithi amanze bala wa mino mutethesha wa mukitia wa mukilia kau ukitha satani wa mabati wa batie mundu wea o mukitia wea ayokwata mukitia ikwata wea moyo kita kwithwa financially established akwasha kanisa usu wandu ncha lakini nde ulilikana okie encha ukwithia mundu tiu wa batiwe shana satani nao wa mukitia yoba ngai amunenga shana amino kwata shano kwithia no akwate moko maendete kanisa akwasha kanisa kauka yeno terio aidia amande kanisa wa lebo ya kisomo chake wa lebo ya position ya katika society na aikola balona tuwa undu ndaimoni ya ukaya akeli ndi utiamana na Yesu asha yoka yethia ila numba ninzei kana nindei daimoni shoka shethia ila numba nindei kana ninzei na nindute
na nimbana kabye yani mundusu imutheu maisha make imatungianiwe ni umbaumbanite na yu ayulwa maisha make matungianiwe ila daimoni yaumiwe mushini wo yabetwa thayuni wake lakini daimoni isu yeoweoni Yesu ashayoka yethiela numba indi na yithi aindute na nimbana kabye na maundu maende nesa na mwana kiolota yatwane na kibeti na mena ena muene ena siana nola mwituta yatwawa nutoiwe na arusi yana kumabako vikabaya nola musisiana itana nena nasya uyithi ayikala bamwe nola musikibeti na mutumia manekala kila mundu mutaa wake ula musinutuikie wa kuibakwa ula musinutuikie wa usembewa ula musinulikie ndaya ula musiutu wa kibudhia itina wa mwitikiwa mauta wangai hatonyelela manokani ndaimoni ula musinulikie ndaya na bamwe malikite ndaya mailea unenga muya Yesu mwanya wa usumbika musiwo uile onenga muya Yesu mwana wa usumbika dhayo wako uile onenga muya Yesu mwana wa usumbika uya wa moko mako uile onenga muya Yesu mwana wa usumbika shana shaku uithi ya nyumba ni ndute nimbana kabye lakini nindei undu no mubakapedwe beno sumbi ulo sumbikite na mubakapedwe osumbi paye musie usonga mbe ute ungu osumbi na mosumbi methi ya wele usumbi wangai na wa satani paye usumbi unge kandu ungilile mosumbi methi ya wele usumbi wangai na wa satani kwa wabeto usumbi wa satani no mubaka we establish usumbi wangai lakini kawaita kamba we satani ya minolecha imo mekwatia wethi onanga indena mwanya ila numba ya beto usumbi wa satani ndiaete usumbi wangai nichoku iwa mwenye yukutabia Yeremia kilungu cha mbe na musawe 10 akimuya Yeremia ningutumite nikana ungudhule uomboe wanange noikua na amuya wamino kuwa uibanda na wamina kuomboa uyaka kwa kithiomo kingi wanango sumbi wa satani ako sumbi wangai wakuwa mbeu ya satani panda mbeu ya ngai yumishi mingi yanangikie ba ila ndaimoni isioka yethia ila ya kuiwe mwiya Yesu ila wokie obo shamusiusu umushindwa munenga kianda chambe uthayuni waku ndwanenga mwiya kianda chambe itina wawaboe wawaboa kana waitwa waboa na withio waku na wanda imoni itina washakirwa binya ndwanenga mwiya Yesu kianda chambe ula mutwano wenyu itina wamboya mwewe na mutumia na kibeti kana kibeti ya mutumia mwasiokeana mwiyanenga Yesu kianda chambe Yesu achanda imoni ile na muisa no ikoka ingi usisha na yethi ya mushimu tute na yethi ya ni mwana kabia lakini nimu zei Yesu asiona ndilika isiokao ingi kwa hii mutonya kuikale binda dhiyasa muyona maundu maende ukwezi ya wana maundu meo sawa meo tindili ukwezi ya maundu ni kamano ya ukwezi ni fiti teku maundu maukite ukethi ya benzila mwana nitia mukau mwithe kama mundu akona ni thila thea muthia thita wata Yesu asha daimoni isu isioke kadhiwe uni ne kadhi kamanza daimoni ingi mwanza nzuka nguku yeyo Yesu kuelesya mwano Yesu ti theology ni Yesu ti kaya sia bunuasi asya na yadhi yenda ikosa daimoni ingi mwanza nzuka nguku yeyo na Yesu asya na shoka moka ula musiwi musio ila biashara isongeto songokethia utanai na mkokoteni wina maloli ukethia mwana asati ubangite maloli ba mo transport goods ukaenda kwake ukethia ya maloli makambuni tia mokete ku offload stock ukethia unanwane we stock hapo 6 months au kesa kuiba yani ukethia ikindu balaki yitwe ukethia musitio
anakena me atwanie na ibetiti na mayina shana andu asu mayumba na aba mweta family in daimoni suman Yesu amea yathi yenda imanza ingi mwanza nduku kumidhonoka so hethi wa daimoni swi na asumbikite musino wau ukethia bai mundu ubwa na yue yethi ya manza ingi ndukangu kwiyo imaanisha ni kuthie manza daimoni yocha yuke daimoni ya kau yuke daimoni ya teta yuke daimoni obena na itheka yuke daimoni obena na yobutwa mawia ya daimoni yonyaicha kila kindu mauka menana na ethia musumana asa ethia mwituasa musuwaku na binyithitwi daimoni imwe we expect shoka sinana ibo ino vatu nundu wa kwamba ukua Yesu asia yusioka yunendo man niki itina wa kuikala ngai ninotia ngai walea kwaliuka piu undu kwaliuka piu ni munenga mwe kianda chambe musini waku thayuni waku noke kala maisha motangi yomena kikio changai tikuika undu ukwenda ilo kwenda nundu ti lazima nutonya kwithia masalo uneka undu ukwenda ilo kwenda withia daimoni isu inakitio kuka ya sisha no kwithia saisu uneka nasu inayambo thi kukolania umealangi na nitonyo okuo meaka we nitonyo okuo meaka isanga imanza daimoni nduka ngukwiyo na Yesu yashoka hali ya mundusu ya muthia hithi wa nduku muno pio kuthonoka yambe mwisho wakulea kualiuka piu nikana kila kina kuisa no kikashoka kila kina unamasha na kikashoka kichoka kikashoka kina daimoni ingi mwanza kwa uethio na nyamawu anucha pakoka bena mowau ethio na nyamawu ani mowau pakoka bena cha pakoka bena kau pakoka bena teta pakoka be kimena pakoka be kuonewa thayu wa mundusu kana hali ya mususu kana hali ya taifesu ikethwa ndukangu muno piu kuthonoka yambe Yesu Kristo mwene aelesha nikanoma nyeniki amwe ila makwatwa indaimoni nundo imoni ithukuma uo yu mama usiwe sio thele wobio iwe sio thele wa teku sio thelewa ula wewe dakata kinya kanisani utaba ni Lazarus yusikilota amana nikana anyanya ya mo mutwa akwa mundu mwe amen anana ya me mutwa akwa mundu mwe mindie mewe mundu mwe mwete nikana no sister yake ya wea ni munenge na nikana ndakeso tungiwa na iwe sickness aki aidha ithi apa maimutonya amen na iwe ese methelo kutumana maitha ithi ya banda matonya yuko aendie akushwa ni mundu mwe anela nwe moko ni mandhusi yake tanyanya na athi wa kanisa lote so tungi wa kila changai na we athiku lakini wathele ilovyo by the way na nasiwa onakatuka ikathelie piu piu akabingwa no na holwa kana ya biashara waema kwithia wimwi ukuna woka nyaika pa kwanza kwa biashara na biashara isho shikau ona kuthonoka utabania wobo musio nundu bandu bonde pakuma silingi bandu bonde pena faida ngai ile yoba ngai ethiawa enapata nabo na satani ethiawa napata nabo na yoba ngai ndela simithasya biashara ni ya mundu lakini satani iwe lasimithasya yoba ngai ndethonga musi wa mundu lakini satani iwe thonga yoba ngai ndethonga ministry ni ya mundu lakini satani iwe thonga na icha ukiendea biashara with wose shangai ethia ngai ni part of your business ethia ngai ni sehemu ya biashara yaku ngai andika isitwa the business yaku ngoni siandu amen akandike isitwa the biashara ukethia thishitwa
payundu mundu wika natho ondu na makumanga ukwithia mundu aukite obuko akundukana ngai ni wandika masietwa mauya malunga lungoni cia customer aya na mwalunga lumangai makoma na mwala mamithea na ithangwana na ititi na momathithe mbeoni cia uimu na ake satani ayandika masietwa mambiashara cia thaithi make ngoni cia customer ko competition ithia babe customer wale chesa mubeno na thaithi ma uimu mwakwate sanesa muibe na luma uimu nundu customers ni constant. Amen. Kasoko noka na mwitu isani atu yanu ko be competition na kaumu nene piu na buibo na monundu akilisto mepata wa kubudhisha wala nyowangai ngai atu nenya nesa atu ya mwaumia kilungu che 10 ngakania mwanangi. Amen. Na yu hakuna biashara ubanga kilungu kicha kuche 10 imali mako na ukoma na amuitikiwa mauta wa satani watu wae wangai ayuka ikuya kilungu che 10 ike binda thea miao ya Mose chaumagua kwa mwiyao uikengwa ni muthukumi wai wangai na kwatwa satani atunge andu netina kilungu che 10 ticha miao yuka yethie kilungu che 10 chumagua Mose aishawa ethie Abalamu au mishe kilungu che 10 mwambililo kilungu che 14 Mose aishawa ethie Yakobo ebitio nenga ngai kilungu che 10 baye bukuni wa mwambilo kilungu cha 28 Mose akwiso shawe bukuni ya 10 na akwiso newe ningai baye bukuni ya Livai nikana andike guideline Yesu timia ishita wa principle ishita wa kanuni za utenda kazi. Mungu akaongea matabia mea kilungu che 10 ni chako chonde kila nekia mokoni maku osa kilungu che 10 toa nyumbani yakwa tumia mudhukumi wakwa nengane kula kuyala ni nyubite mandhukume kilungu che 10 ndukaye sionde asha yaku ni 90% kasehemu ke 10 toa kithembeo ni chakwa yoba ngai ya nenu. Amen. Na ila na Maisraeli mafanikiwa maima bikande ya watho na ngai watumite Mose kama ya Mose tabia na Maisraeli ila wona maya ila wona madhi mabikela ndina mavitia wona maya na manywa na mavuna na medwa na miunda misio na numba nzio na mayekala maisha masio matabia mesubie maikatie yoba ngai ula amumisende ya thina kawaida kama mundu ila waya abuna na ekia nesa no kwithia uyumala nyumba veo tukali tuyo bukana veo kakali ndukwambia kulia mundu anduthi onzeleti unicha wenda sailo kwenda ibabikaka akili kange kasha kilungu kicha 10 cho chuma wachake mwasi wewe isi chuma we nela makolia amali kama thinani ngai esio tuma mwathani weta wa malaki amwia endo matabia ni mambo yehe na ni maumanie na mekulia mundu atonya kuyanga yata meni mambo yete kilungu che 10. Haleluya. Wameniimbia fungu la 10 naye matabie maete kilungu che 10 kiani nyumbani hapo usuni yobanga ya aituma mwathani yundazo nunu masi aimia atumia malaki Abalamu ndiye kuobosia mwana ithe weta walutu na ilawa ndio mwobosia mate kwa nyara masiokete makoma na musumbi wa Sodomu na Gomora na musumbi wa Sodomu na Gomora Abalamu ningu kwisuba asa Abalamu nenge asikalia makumana 3 noyonsa mutabo guo la mwakwata Abalamu amwia ekamutabo onoliwa kiatu ndiosa nikana ila yobo kangathima mundu ona wiba ndakazi wa thuisi Abalamu na maine nanga. Amen. Oka muthembi wa Salem eta wa Melkisedek ila Melkisedeki wabikie Biblia yasha Abalamu asembie kwake ayosa kilungu che 10. Amen. Chasi ndu ila wainasio aete au mishe kilungu che 10
musumbi wa Sodomu hebo na musumbi wa Sodomu naye na mutabo wonde onanda osa 10% ya mutabo anenge muthembi witawa Melkisedeki na Biblia cia na Melkisedeki adima Abalamu kilungu che kumituma sesindu physical lakini tuosa wadimo spiritual netina wa wali kawe wa kibeba we translate to resources afterwards. Kwa ugando mangai tukikala with the wish tuikauni na ndeto isu ya Yesu yakana na muthia wa mundusu waenda imoni muciusu waenda imoni na sioka ciethe ya Yesu ndevo cia sioka ciuka cinana na Yesu acia na muminukili wa mundusu withia wa mutuku muno kuthonokola wa mbe nini sinina na ngosi andu wethukishu kabisa wethukisha no sisho kethe anona musi waku ni mutheu ni organized ni mwana kabie lakini wasioka po balanda imoni yo ya kwetwe wa mwiya eno theibo balanda imoni yo cha ya kwete mwiya eno theibo balanda imoni ya kithoko ina kwete iwa banengie mwiya withia ni bathe na asia ni ngomwenda mwiya ni ngumbula wiasiata mwini nangangite kuasanaku ningumbulayu niyekane nanaisiakwa nisbi ke kwanga ninguka kwa Yesu ningubulayu niyekane na naishakwa nibike kwanga ninguka kwa Yesu ningubulayu niyekane na naishakwa nibike kwanga nimepoteza miaka mingi asa narudi narudi leo Yesu wangu kutoka mbali sasa unikaribishe Yesu wangu Bwana narudi Yesu narudi leo Yesu wangu narudi kutoka mbali sasa Yesu unikaribishe Yesu wangu Bwana narudi
nimepoteza miaka mingi, sasa narudi tena tena natubu dhambi zangu. muweza yote Bwana, narudi. narudi leo, narudi leo, Yesu wangu toka mbali, yo 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 yo, sila baba babu sienda limanda, Yesu wangu narudi, muweza yote, narudi, Yesu wangu narudi, unanijua toka mbali, Yesu Yesu Yesu, sasa unikaribishe Yesu wangu, unikaribishe Yesu wangu, mutonya kwithwa wibuna ine yomboya yaku yacia pasa uwoki nithukisya ningwigwe tina wa maundu makwa kuseuva ninitiite nthia cia Ngai ndi bakuvi nakwa kana ibabikie bandu negua bala Ngai wambijie atevo basio na nemanthia bandu bakwa nawe acia mwiyai ningwenda ubogwa nukwacia nikalite thayu te wa uguo mbee wa Ngai ni wandangie lakini ndialiuka pyu boya mboetu na kwacia mwiya Yesu ninakwikaila kwacha kwa umuthi mwiya yundeke na isi yakwa oyandika sitwa yakwa ibukuni ya thayu no inenga kitumi cha kutinika nthini waku ngimanya kana wi mwiyai na Ngai ninaumbula na isi yakwa mwiya imbekea ndwikithie mwana waku ninauthocha thayuni wakwa ninauthocha muciini wakwa ninauthocha wiyani wa moko makwa ninauthocha mutwanoni wakwa ninauthocha cianani ciakwa ninauthocha mivangoni yakwa yonthe mwiyai ithiwa wi musumbi muciini huu ninalea usumbi wa Satani na ninathocha usumbi wa Ngai ocelela Ngai wakwa no kikalania nakwa ciitwani ya Yesu amen. Ngai esamutheu Ngai ula otesi kusindwa twikutaya nundu niwe mwiyai na niwe musumbi wa asumbi na mwiyi wa heyai Yehova ninapoya andu maku bemishi isumbikitwe ni daimoni na Yesu wanena naitu yulu wa mwisho wa kulea kwaliuka pyu niboya Yehova katambuje kwoko kwaku ukakite ngositu no katunenge kwaliuka pyu nundu wingai ukatunenge mwiya kwaliuka pyu ukatunenga kukwithiuya ukanenge mishetu kukwithiuya Yehova ninaumbula nundu waku lo tuthaitio katumia nangi makalia kunenga mwana wa kwithia mwiyai Yehova nitwauthocha mishini ya itu nthi ya ukamba itwauthocha makanisani itwauthocha biasharani situ itwauthocha maobisini maitu itu isi mwiyai wiola twinawe biashare yukititwe ni daimoni nitwasiitwe nila twakwikailie watu tetea ciana situ ni cianyaikitwe atwakwikaila waitetea mitwano yaitu ni yanangikite kanisa ni wakwamite atwakwikaila muyai watu tetea na umundi muyai ni wanena naitu kana mabinda maingi itina wa watu obosha tutia kunenga mwana wa mbe
asa nitwaumbula itwaunenga mwanya wambe yobo sodhi wambe thayuni wakwa osodhi wambe mushini wakwa osodhi wambe shanani shakwa osodhi wambe ministrini yakwa osodhi wambe biashara ni shakwa osodhi wambe masaku osodhi wambe kitui osodhi wambe makueni osodhi wambe mwingi ndio kamba mwiyai itwakwikaila yobo katweke no chosa uthei wambe no thio katusumbike nundu wingai nitwa utaya nitwa unenebia na nitwa ukumia we mwiyai musio ni mubeasa kwa ndu wawe banai ndeto yaku ikasumbike kwitu sietwani ya Yesu Kristo itwaboya. Amen, amen. Uisi mabinda maingi ngai achenda kuikalania na andu make atuma ndeto yake. Amen. Na atuma ndeto nienda kila umwe uthiane thayo wako kana wo mwiyai ena mwanya musini usu. Haleluya. Na bayiki lusatani ukita tainika ukwati withi musala withi kitheka uthosia wendu nona mundu ona ithosia kitheka na niki na kilelu ni kila mini na kitheka ndu imeuchenda na mauka amakuite mbesa mundu ayuka ayasha kani inose witness yakwa tuke twandikane athiu kiu kiuthele avu yani we there iki ukaubala wimbesati no siene almost there but never there. Yani ukwithia we are you ukiwa ukosa balua yaku ya appointment uni na umeonwa imba andike uyiwa uyai pepa ndumala okeke singi nechoka wose uni no yuko yidi abala bandu ukite bandi kwa mundu na kiithela kili undu satani ni wisi kindu kimwe alunga lumakwata pinya wa mali usumbi wanga yukasonga nambe nandu makibindu makwata pinya wa mali usumbi wa satani ukasonga nambe kwa umo usumbi aili mekalama ukitanite na kwa satani kaba akapena mulungalu akanenga mundu wa sumbi wake na mwalungalu mekalanziani shangai kaba ngai akapena mundu wa kibindu akanenga mulungalu kwa umo usumbi meli mekala akauni na kila kituma eitha mulungalu kana mwikiwa nai asumbika ni ila alungalu makoma ila alungalu twakoma itusumbikawa ni kibindu na tusumbikila waba kusumbikwa kwitu kunene alungalu ila ziani ya kumesiangai. Amen. Yito yungu tabani pa kila mundu yithu kishobo usu ewa wimusio lakini wona na kwa yutu mesiangai ndaimoni inge yokuya ndokaumie ba uwo tapyobo yuko mie kanisani kwenye yu neema ya kila na tabania ndo mikwata kula kwa pastor wako na neema ila ina pastor wako ndo mikwatia bani kwa unundu ngai akunyumbie we uobo no yiki otia niyo nake na ngwata niyo na ngai na mali yaku na mbesa shaku no kwati waku twikioba ona kwa mwene niyo nyina atumi waku utabania ni nkioba ditonya kwasha neri kula kwa ipasa wakwa neri kanisani kula nienda aiye neema ndio sawu ilanga iwaneni na Balaamu abika Shekemu amwenga unenga ndi Balaamu eki hata kindu chambe au mesianga indembo ndasi. Asante sana ona ndambi yotembea akwiki ya ikingi ya kwazia na minewe ingai aiye ona ndambi ya kuyalama tuyenzi betanga ikuni newe ningai aiye aendie ake ayoba kitembeo na mesiandembo kwa chakumu ye yutunengie tuenda kwikiotia niyo na ngai wa mwiyai ni kwenda uyani wakwa ni kwenda biashara ni yakwa ni kwenda ofisini wakwa ni kwenda sianani siakwa ni kwenda uyani wa moko makwa sindu ila sionde mwiyai ni panga ni kwenda bo na uasendembo ikitumi esu yako ikiotia niyo na ngai na kumwia mwiyai dienda ndaimoni ile na namasi amosi wakwa isioka ikuite ndaimoni nana
yuke ithie Yesu usumbi ona itasiokete iyuka kwika savi yuke ithie muye Yesu niwe musumbi wa musio. Haleluya. Daimoni isu ya mowo iyuka kwika savi isishe kana nyumba ya tutwe na nimbana kavie yuke ikuka ndikethie nyumba yakwa indi ithie muye Yesu eba ithie beba wangai eba ithie ngayasa eba. Daimoni la yeta mafikira madhuku mutweni wako na iyabetangiwe n'utangio iyuka kwika savi ndikoke kwithia ni muthi. Haleluya. Ndose nembo ya kwasha muya daimoni ile chungusa ile dhiana iyuko dhiana iyuka nduani iyuko dhiana biashara si andu ba masaku ndikethia biashara yakwa indi iyuko dhiana maubisi mandu ndikethia obishi wakwa wi muthi iyuko dhiana mishiandu ba makueni ba Mombasa ba Nairobi ba Garissa iyuko dhiana ba Thika ba Limuru dhiana Eldoret dhiana Kenya dhiana ndawa Kenya. Daimoni la yatua isi ya mushiwitu ndukasonge na mbe ituko dhiana idhie mushiwitu utemuthi idhie muye Yesu newe muyai. Daimoni isu idhie wi muyai dembo hii muyai. Daimoni isu ikethie wi muyai. Halamu tena muteba kanisani namba su ya simu iyo tutumia 0714-888-066 namba yiba isu niyo tutumia tuikiotia niona ngayu mwene binya wonde mwana wa mwene sionde niwe tukikiotia nionake kana muyai ahoi mayuko dhiana atwawe mayuko dhiana mahanje di masatani mayuko dhiana anyanya wala mamenete mayuko dhiana mobi kaba maikethie beba thi medie be muyai mayuko sisia kana kaka kwa manangi tokele akaibita mitiani mayuko dhiana moke medie be muyai. Amen. Mapethie muye Yesu ni omboya medhie muye asa nitoka kwikiotia nionaku daimoni beba mubukula wa atuthinia daimoni la si atuthinia iyuka uthiana ikethie nyumba situ siende ikethie ngo situ siende ikethie iliko situ siende ikethie miaitu ende ikethie ashimaitu meathi ikethie anamaitu ikethie ndua situ na tauni situ siende ikethie kanisa wimuthi imauka medhie muyai usumbikite na yoba toka kwikiotia neonaku dembo ithi tukwete mokoni maitu na simoni situ muyai ni kwasia yoba ona amaitha mayuko dhiana medhie usumbikite maikethie kwitu kwikuthi makethie wi muyai twautaya twaukatha twaukumia na twaunenebia sitwani ya Yesu Kristo mwana ongela witha itwabe na utunga mubea. Amen. Lutembe kila mundu wetete dembo yaku ya kwikiotia niona muyai no yunga mabambe tuboya iti dembo ya kawaita lea silingi ya musini kana oilaya afu waichakua kuwa kila kikauma ni kindu ukwasya muyai ni kiotia nio nienda amaitha mauko chungusa yengi makethi ya Yehova wi muyai ni muboya wathimo wa Ngai na wiyo wosubio wa Kristo withe uluwenu na daimoni isu yukothiana ndikethie kwa kubeba thikethie muye Yesu e muyai ndikethie musi waku wina mwana elikila sitwani ya Yesu. Amen. Shalom. Zimefungwa inu